Hello and good morning guys. Welcome to Mundum Trail. हाम्रो यात्रा चाहिँ जारी छ, कन्टिन्यू छ. लगभग हिँडेको 2 दिन भइसक्यो. We are continue. हाम्रो डेस्टिनेसन अझै पनि हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौं. अति बवाल भ्यू छ, अति बवाल, नेक्स्ट लेभल. अनुहार फेरि छ. हिँड्दाखेरि गोरो थियो, अलिक पर पुगेছি. निलो भो फेरि यहाँ माथि पुगेছি. कालो भो. I don't know what happened going on. Oh my god. Woo! Welcome to सैलुङ. के सैलुङ रे? कहाँ यो? कुन ठाउँ? Oh my god. अति बवाल. 1 hour more.